asiyithene lento let's say bebathi uwo nomntana usisi wakho uyothana nebaby daddy yakho bozothi ungathi if provide umuntu engasali if umuntu engasakufuni benza konke menga if ukhona udumela ngwana hawo a jolela baby daddy ya ngwana hawo mong ke mentality wa bu Jezabel o tlo hola a rutisa bana ba hae moya wa bu Jezabel ntho ke tshong e motho mole ke re ke batla o bontsha first of all ngwana o tshepetse ko wena mme wa hae ha se a qala a betray ko wena ba betray ko uswa ile ga balele ka mangithandana nale ndoda bengifuna imali bathi manje sengiyayithanda manje mara uthandana naye uyamuzwa leli blue tick ngale sasikhathana naye eqaleni bengithi ngiyamsebenzisa ayinjabulisi ngalo sosikhathi lokho efika uDavid kubaba wakhe umntwana ingane yakhe la lingadlanga nayo hayi ngeke sisi so leyo KFC yenza ukuthi ubetray usisi wakho iKFC Benga inaka ingane yakhe londoda kuyafana but manje ibizoyinaka kanjani ukuba ungene emshadweni wesonto ahambe nomntana ahambe naye yo mama angeke ngikhona mntanami angeke ngikhona phela nayo kuba umyeni wakalo uzokwata manje bayingamithisa naye mama uyangokuzombithisa usisi lo let's say okwamanje atsama eclinic sekubenzela example bathi HIV positive ucabanga ukuthi motho wa pele athathe ngamathele ko yena alomuhila ke ma ngicela ungitshela ba uzoza kuwe kanjani khona ukumbetray manje ngale situation easy eyokuthandana ngingene ngoba eyabo koyithufuze bayilo aneva abantwana kanjani kepha njena ukuthi omunye mayishilo ushiyile kanjani mangabuya ke mama mangabuya mangathi sibuyelana mama ikinto yenza unethambalane ila kanjani kokhe maseni ba intimate kufika leyo party ke uthini ubhekile lokho ayikho into endifila usisi ngoba eqaleni mangithandana nale ndoda bengifuna imali Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today, and that's exactly all about Speed Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Sorry about always again, kikala ke phakisitse mona, just that was again ke bona re ketshagile ban case nkare isira senyana, mara le di case tse ding tseng ke dula ke di etsa, e ditwa di le serious. Jalo batho ba holo ke a lo kopa ke go ba le following ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #YesBaby, le ko Facebook ke Lady Blue YesBaby. Ke kopa le skale balang mo batho ba holo Pocket Broker, ke kopa kenang shebang thotso tsentseng ke di etsa sheba promotion eo ya ka Pocket Broker re ke bua ka eng o etsala eng o ko ithutiso ho etswa di sente jwang batho ba holo today ke montlung ya Mam Def ni mona ke Handlovu ke ngoletse ke my sister mona jana ntse ke tlo etsang mona ke tlo re my sister a re hlalosetse ska ha ngoletse so a le jotsa di bitso la ke mang le go wa re ngoletse le go wa re le mona family ya Handlovu o swa ka le kae ke teng wena kae ke teng motho molo ke kopa jotsa di bua tsa Street Journal siswami if ya khuluma za khuluma nami if wa bua o tla bua uza khuluma ukuthi igama lakho ubani batshela nokuthi wa usibale okay igama lami nguSelini nginenkinga ngoma wami uma wami ngimexplainele ukuthi udadewethu uthandana nomuntu wami ubaba ingane yami lo sahlukana so umama wami ingathi akana inkinga nalokho udadewethu ingathi sekayamthatha ubaby daddy wami ukuthi abe unkosikazi wakhe so ngifuna ungincede ngayo le problem enginayo la ekhaya so my sis before singabuza unomntana naloyo muntu yebo usisi wakho soon bazomkhiphela amalobolo ibaby daddy yakho and ngama sisters so usisi wami uthi akana inkinga yena uyamenzela njengoba sombone igqoka kahle kanje indoda yami enomntana nami akana lutho ngisho nje nokudla akasupport ubaba umntwana umama makana inkinga nalokho uthi ku right so ngicela ungincede ngoma wami because of umama maka understand ukuthi le nkinga it's very very sad angeke ngikwazi ukubona umntana nami ehlupheka udadewethu ethandana nomyeni wami baba ingane yami motho mo Mandlovu hona le ntwe ke emmakatsa wena go nka situation eso weba bana ba hao bana le bothata ba clash uyazi ukuthi umntana akho une baby daddy lo mfana umupha umntana then uyayivuma lento lokuthi ubaba umntana akhe athathe ingane yakho azazomkhiphela amalobolo kodwa uphekisile kulendlu awuna nkinga nokuthi uphekise igazi lakho nemakazoba nomntana nosisi futhi enye into man eyenza ivovayi mina angiboni inkinga nix ngoba ngibona kanjani ngibona uzothandana nombaba womntwana la ekhaya uyamthanda bayathandana kodwa angeke afuna ukuthandana nomfana uzolibeleza la ekhaya umntana wami uzothini mayilibele mbona la egedini usamkhiphele namalobolo cha kodwa mama ayikhona kahle imali ayibuyele emuva ayikhona kahle angikwazi kubisela imali emuva mntanami no imali iyo mama ekujabulisa ukudlula ukuthi nini happiness yami ihamba kuphi wena mele ujabulela imali ma ayikho into kuzoyenza mntanami umuntu khona manje umbona ungakanani ugcoka kanjani umbona ugcoka kanjani uyabona ingane yami yona ingagqoki ma Sema njenge ntombazane nawo uzozama kuphi sema njenge ntombazane my sis wena ska uthuthi so wasiba ibe kari ngasiwena onthetswa ngimahadi. Have you ever had a moment when everything just hits at once?
Like you check your bank account and realize there's not enough for something important. That was exactly me recently. I needed money urgently and I honestly didn't know what to do. Then I remembered something I had on my Pocket Broker account. Altrade. Altrade lets you open trades using platform funds instead of your own money. If the trade is profitable, you keep the profit. If it loses, you lose nothing from your balance. So I decided to try it. I opened a trade using Altrade and waited. And it worked. Successful trade. Just like that, I have the amount I needed on my balance. This honestly felt like having a plan B in my pocket. Something I can rely on when I need it most. And even if Altrade isn't available, there's social trading. You can simply copy experienced traders and follow their strategies. It makes decisions way easier when you are not alone. And if you ever get stuck, there's support desk inside the app. You can ask anything about withdrawals or balance. And specialists reply directly inside the platform. This really gives you confidence that help is always there. And when you want to cash out, withdrawals are fast and commission free. Everything is simple and transparent. So I use the money to solve my problem right away. No delays, no stress. Just a quick solution when I needed it. Plus, there's Pocket Friends, the referral program. You invite a friend, they deposit and get 100% bonus plus a cancel loss up to $100. And you receive up to $100 on your balance. If you want a real plan B, when you urgently need money, try Pocket Broker. Use promo code STREETJUNE3 and get 100% bonus on your first deposit. Verified accounts protect your funds. Only you can withdraw your profits. And the platform uses 256-bit SSL encryption. The same standard as major banks. Ngathi maybe amahadi akhishelo omunye umuntu. Wena uthini ngale situation? Sisi nam le ndoda ithe yanthanda njenga naye yayithe yamthanda. Ene phela lo muntu uhlukene naye. Lo muntu ebezahamba odlisa imali ngaphandle ene thina la endlini siyahluphekela mina into engibonile so ngicela ukubuza something siswami lento yokuthi uthande ibaby daddy kasisi wakho iqale nini from the time basajola waba ne jealousy or into eze nje ngoba ubona ukuthi na udinga imali ulambele imali mangithi ulambele imali ngicela ungangithathi ro ngifuna ukunderstand ukuthi lo thando lolu lerato le ke batla utseba lerato le la ujolela ibaby daddy ya uswawo ke lerato la wena o batla o benefita something or ke lerato le tluwang we I wanna know ke batla utseba iqale besajola benginomona ngenxa yezinto bakamenzela uyawuzwa ke ma uthini ngale ndaba yendaba izinto manje nginokuhamba naye lo muntu uyasithengela ukudla sidle la endlini sonke naye ngane inyama sayigcina nini hayi bo ma inyama every day manje ngoba ngicela ukudla inyama kudala so lo ngikholile phela sidla amakholo umama so lokho ibaby daddy yomntanakho mayikhona and that's why ubona kungena nkinga shuthi ubaby daddy ulethe bona ungakanani nambona abenganga mina buka ngingakanani ma akusini so ngicela ukubuza manje usathandana nalo muntu hayi bo ngeke ngibone bafethu kodwa ma uyayela nje indaba kanje ukuthi vele bazokhipha inkomo umntana uzothini uzothini udadewethu uzothini lo muntu ntombazana okay ngicela ukubuza wena mayisisi kama lakho bani Zi ngicela ukubuza something njengoba wena ugcoke Adidas kanje neteki yakho iAdidas kwa nejezi yakho iAdidas ngiyakubona ukuthi sise futhi uqhina straight back uthini ngomntana kasisi wakho njengoba ujola njengoba ngiyacela mayisisi ngicela ukwenza umsebenzi wami njengoba wena uthandana nebaby daddy yakhe wena uthini kanjalo mbona umuhle kanje ugcine ne straight back inkosi yami angifuni uqamba manga uyichamakela umuhle kodwa ngifuna ukwazi ngomntana kasisi wakho ngoba sowuthandana nebaby daddy yakhe uthi yena wawungamtshela ukuthi baby asigcokisa umntana ke kuyafana lo muntu bakangamenzeli next lo mntwana but manje usuthandana naye uzokhuluma naye sizomenzela umntwana waye ungamenzeli sonke lesikhathi ngizoleti sizome angithi bakangazingeni le ndoda bengazingeni so ngicela ukubuza something it's not like abamenzela manje ngoba sethandana nami kuba wena so sizomenzela ngithi ngikhona so simenzeleni ungafuna ukusebenzisa umntwana angisebenzisa umntwana ngisebenzisa mama wena mama nawe sisi makasike siyikhulume niqiniso nkosi yami yazi mina nginokuzwa bathi yazi igazi into important kakhulu kabi mina angiziboni nganje ngibetray umntana kithi angizongijaja kodwa umuntu omdala ngicela ungilalele nkosi yami uvulele indlebe mina ngikungaka
ngingaka mina umuntu wami ngizibona ngibetray umntana kithi kwanami nanoma ngingalamba kanjani angiboni ngiyothandana neboyfriend umntana kithi for ini phela lo yamuntu igazi lami kusho ukuthi mangilala nendoda yakhe mhlazana abaphezulu kwami ngimbhekile ngithini lo muntu bekelala nomntana kithi ngicela sikhulumeni iqiniso uNkulunkulu sibhekile Nkosi yami sikeni sibe honest wena ufila kanjani bokhe maseni ba intimate ukufika leyo party ke uthini mawubhekile ayikho into endiyifila usisi ngoba ekuqaleni mangithandana nalendoda bengifuna imali but manje sengiyayithanda manje mara uthandana naye uyamuzwa leli blue team ungalesa sikhathi uthandana naye bekuthandana naye eqaleni bengithi ngiyamsebenzisa ngiyamuse but manje why ngicela ukubuza something usisi wakho ukenzeni kuze ufike kuleyo level ukuthi yazi ngifuna ukukuzwisa ubhlungu ngoba into obiyenzayo ukuzwisa usisi wakho ubhlungu ukwenzeni kangaka le kwenza ukuthi uzofuna ukumbetray ngaleyo ndlela ukwenzeni usisi wakho ayikho into enenze so why ukugijimela indoda yakhe phakathi kwabantu bahlukene mara uyithabe singakahlukani maqala ukuthandana naye ubeke kwacaca ukuthi akasakufuni why baby daddy basheka umntana into enyeke baze bayihlukanise nanoma bangathi nami sengiyamthanda ke mangabuya kumina nami ngimthathe sengivumile nami mangabuya kimi nami ngimthathe manje njengoba umvumela naye ipapa liyangena endlini hawu wena mawuthambela nje papa mangabuya kumina nami ngimthathe akusafani secale ngiyakutshela lo muntu sekuyakhona nokuthengela umama medication uyazi ukuthi umama kaphila noma ifuna ngisho mama ngicela something Nkosi yami uyathandaza ngiyathandaza uyathandaza uyamazi uNkulunkulu ngamthanda yini iverse uthi uyikhumbula manje uthi blue ngakutshela leyo verse enengiphila yona eyiphi leyo verse ivele ithi Johana 14 ithini Johana 14 umuntu omdala inhliziyo zethi mazi ngicela uthula my sis eyakho yenzani umuntu omdala ibambe inhliziyo according to yendaba endlala ekhaya uyabona ukuthi so betray iBible uyabona ukuthi awusayifundi iBible nami ngenziwa isimo so mawuthandaza kuNkulunkulu uthini ngale situation oyenzayo kumntana wakho uyibekele eceleni ayikho into engiyenza isimo sasendlini nakhona uyenza if uthandaza uNkulunkulu uthi uyamthemba why ungathemba ukuthi uNkulunkulu yena uNkulunkulu wama miracles uphendula kudala uNkulunkulu uphendula kudala ungiphendula kudala mina uNkulunkulu amadlozi nami awahlangani kepha ngiyamcela everyday kepha uthi uNkulunkulu ngicela ungiphi ingane zibe yi2 bese lona alale nolomfana amupha umntana makaqeda kuba nomntana ngoba ngilambile akahambe futhi lo mfana lo alale nalomunye azokhona ukumupha isinko usho kanjalo umuntu omntana hayi lo sothi uzokhipha ushi ntombazana umjejile kwenzani sisi okay ngicela singayisi kude le ndaba mama kijotse wena bani muthomolene umme wale lapha first of all isikole molo lapha le one day kuzwenzeka ukuthi ungabi khona emhlabeni yazi wena uzoshiya abantwana abadamaged uyayazi lento leyo uzoshiya ingane ezingacabengelani uzoshiya ingane ezineenga zizothi mazilingana nawe zizofundisa ini indlukulu zakho mawuyicabanga lento leyo uyabona ukuthi uzoshiya abantwana abadamaged ubafa mentality wa satanism mentality osile nguthomulo mentality wa bawubisa ka mentality obafa mentality wa buJezebel muthomulo I'm so sorry to say that but if ukhona udumela ngwana hawo a jola le baby daddy ya ngwana hawo mong ke mentality wa buJezebel o tlo hola a rutisa bana ba hae moya wa buJezebel ontsheke itshong emuthomulo ke re ke batla o bontsha first of all ngwana o tshepetse ko wena mme wa hae ha se a qala a betray kwena ba betray ko uswa ile ga balele ka uthando kanjani umuntu base kuphelile komunye ungena komunye liphelile ayikho into engizoyisho lapha ayikho into engizoyisho so ngicela ukubuza something lo sisi lo makangayetheka or sekethe example I'm not saying unjalo ne usisi lo let's say okwamanje atsama eclinic sengikwenzele example but HIV positive ucabanga ukuthi umuntu waphela chance ngamathele ko yena alomuhila ke ma ngicela ungitshela ba uzoza kuwe kanjani ukhona ukumbetray manje usanaye asase mayigula uzenza umuntu omdala uhluleka ukumnesa manje ngale situation easy eyokuthandana ngingene ngoba yeyabo boyithufu sebayilungisa yabathanda boyithufu kepha njena ukuthi omunye mayishiyile ushiyile kanjani mangabuya ke mangabuya mangathi sibuyelana and umama ikhuthazo yenza unethembalane ekwazi ukushiya mina yini into nethembalayo yini into ekuthembisayo ukuthi ngeke asabuya mangabuya ithi ifuna mina futhi izokuyamkele kimi angeke azabuye kuwe hayi bathamanzi la emayikhona phinda angeke azabuye kuwe ngithi ngiyakutshela mina ukuthi angeke azabuye kuwe so my sis ngicela ukubuza something anisebenzi nini awusebenzi njengoba u dependence kochelete ngiyadis guy cha angisebenzi uma kunokuhambisa ama CV inkosana ma umsebenzi ungezi
umsebenzi awuzi ngophakathi kwamadoda nje emhlabeni bekuyi baby daddy kasisi wakho lebo uyibona ukuthi ungathandana naye le mina nemali noqala utshelwa ke monna o driver nkoloyi lona lengitshelete ka baby daddy usakho kudzala bengishela mara so why ukhethe weka sisi wakho uzonda usisi wakho ngalendlela ukuthi uzofuna ukuthandana ne baby daddy le mali ngibonile ukuthi kuphuma imali seyingenela indlela yoyidla ngaphandle ngcono ngimthathe kodwa kuyafana uyayidla kuyamenzela umntwana bathi siyedla ingane yakhe lingadlanga noma ilali ngamandla ngamandla wakho angangwazi ngamandla wakho ngoba kwayi sonke hayi ngeke akuthi ngiyeza nama KFC la endlini ayingijabulisi ngaleso sikhathi lo KFC kuya kuba kwakho umntwana ingane yakhe lingadlanga na hayi ngeke so leyo KFC yenza ukuthi ubetray usisi wakho iKFC Ibenga inaka ingane yakhe le ndoda kuyafana but manje ibizoyinaka kanjani ukuba ungene emshadweni mama ngicela ukunibuza something asithi kibatolisiya kamanzo because of ngiyabona ukuthi anyeke ngize change ngoba wayingisho kanjalo ngiyabona ukuthi lana kule muzi nigijimisa imali over impilo nigijimisa imali over ukwazi uNkulunkulu if benimazi uNkulunkulu benizothembela kuye over imali ngitheki batla ngilibuza yona njengoba imali iza futhi imali iyeza ene futhi ihamba kibatla ngilibuza question hayiwani fela mothomolo kuzwenzakala neseyibathi lo muntu lo enimkhetha over umntana wenu akasasebenza uphelelwa ama-business wenza yini uzowenzani sizobona ngoko uzowenzani sizobona ngaleso sikhathi let's say manje bathi akasena nikusuphelelwa imisebenzi ama-business aphela kuzokwenzakalani uzomshi ngoba nigijimisa imali anigijimisanga uthando uzomenzani ngamshiya uzomshi my sis you sick uyagula muntu omdala maybe udinga i-counseling ngakunceda because of kanjani uzomenza nindoda engasebenzi mama ungena ngwana moya osoma udinga imtshele phela kunamuntu osebenzayo kuleya nto baphekile imali yami yempentsheni nje kulungile abantu abadala mama ke yakho ingane I'm so sorry kusho kanje maka mina ngi-honest nama-viewers kasicejala ngazi awuyithandi awuyithandi ingane zami uyabona umzali othanda ingane zakhe uyakhona ukuzibheka azidlalise phansi imali yiye ephuma phambili uzokwenzani ngaphandle kwemali umama uyasithanda uyazi ngiyabathanda ngeke zesiqhathanisweni uthanda ngani mama uyasithanda ufundisa yini ukuthi uthole nane baby daddy kasiswa uyathanda uyazi ukuthi usiswa mangabe umqondo ukusebenza bengeze siqhathaniswe yindoda ngicela ukubuza something wena bozojabula asiyithene lento lesebe bathi uwo nomntana usiswa wakho uyothanda ne baby daddy yakho bozothi ungathi if provide umuntu if umuntu engasangifuni benza konke mengasangifuni umuntu akangifuni ngicela ukubuza sisi wami awusebenza ngithi usafuna ukuhlala nale family lekwenza kanje hayi angifili mina ngisithelani angidoni wona la sicela ukuphi umsebenzi sisi mara umsebenzi wama kitchen because of basendele email bathi bafuna umuntu ozosebenza kuma kitchen uzogada nje ingane ezithu zama twins ngizakutshela ama details lapho kodwa kuphani imali yakho na 5000 ngathi bangathi stay in uyohlala khona awuthina ngezi imali yakho ungakhala mntanami alright ngiyabona ungakhali yeah mara ne baby daddy yakho akisoyizoba indoda yakho angakayicede le case kumele nje amintain umntana ngoba niyeke umshadweni ube mnandi mina angifuni izinto ezisile my sis ngizomake sure ukuthi uyamsupport uzobhadala imali ye-maintenance lo mntana lo uyadla lo anginandaba nama-KFC ama-KFC uyathengela wena and vele uwadla ngoba ufuni angithi so ngicela nje umtshele naye ukuthi baby husband to be ublue ukuthi usazoku-atheka nawe kumele ukumaintain ingane yakho angithi usisi siyamthatha ngicela umtshele sisi wami angithi niyikhethile umuntu omdala ukhethe i-boyfriend nomntana wakho wangakhethi ukuba neqiniso ube umama emnganini yakho so mthatha usisi not today ngizombiza maybe uma next week ake sethi mayisizane uzohamba nomntwana siyamsithatha mama hawuna lerato ngiyabathanda kepha nje iqinisa aje ahambe nomntana ahambe naye mama angeke ngikhona mntanami angeke ngikhona phela lo nayo uba umyeni wakalo uzokwata manje mangamithisa naye mama uzomithisa vele umama uthi wena nosisi wakho nidle esitsheni esiyi baba kuba boyi-1 mama ngaleso sikhathi wena u-anti wale ngani lo umamkhulu mara mayijika lento kuba ngathi lo yi-step mother bathi babahulu hatshi wayisiking my sis so ke into ngicela ukunishiya mina lana kena it's fine usisi uzonipha ispace nkosem uzabe sisebenzele ema-kitchen ngoba into esizoyenza thina siyi-street uhamba nini kantele mama phela ngiyabuza hayi mama bathi bazom-organizela nini angazi usisi uzokhuluma naye makahamba so umsojahela ukuthi aphume angijahanga mama tlokuje zen21 ke batlo tsibe mantswa uwa upole mantswa ka ke tsamaso uzohlala ema-kitchen ke kopa ujwethu uzohlala ema-kitchen very nice and makaqeda uzazirentela sizamzamela iroom e-affordable lezo zizenzela yona angithi bathi impilo uyiqala ka
kuze ufike le ku kumele ukuthi bewuqale lana akunandaba yeah so umuntu omdala njengoba ufuna ingane yakho yenze but ke usiya ka mantswa motho molo ukujwetse motho molo wabona bophelo ngibona ha utse ba ntate mjim o ka se lahlele but once wa gata tšhelete o feta bophelo bao o lahlele le batho ba shebelletseng kopa le jetse batho ba baholo once wa gata tšhelete o feta bophelo ba hao a never to phile sharp o ka se gate tšhelete o feta life yao because of uyabona ukuthi bonga thanda imali bozo thanda lengane yakho ngenxa ukuthi ugijimisa imali umuntu omdala siyithole emhlabeni enesoyishiya emhlabeni kwa nawe abazali bakho beze baba khona bayisebenzisa imali bashona same iya kanjalo izwe lokhu iround siyitholele emhlabeni angeke ngiphile phela ngaphandle kwemali phela mawungayithanda ngeke uphile ngaphandle kwemali ayikho ungayithanda ungayithanda ukudlula impilo yakho ngoba uzogcina uzisacrifice wena usacrifice yakho impilo mawuthanda imali ukudlula wena okay my sis uyenza mntanami okay mthomula kunankinga mina ngirespectile my sis ngizamile ukuzokhuluma nani ngiyabona ukuthi hayi inkosi yami anifuni niyayifuna le baby daddy and nawe uyafuna ukufila ukuthi baby daddy taste kanjani ngoba into oyifunayo and enye ngize ngokublame ngaloko umuntu omdala into engizoyenza ke sis wami mina ngibhlungu but into engizokutshela yena ukuthi sometimes bathu ba repeat ngile fasting family zakho and stuff ke bathu ba sa racing deep like tshwantse nini uyiqale family outside ona le ngwana hawo ke family hawo ya pele tshwantse utse bo go phelela yena no akere so le motho mo le mogolo ya ntho tlo kopang yona my sis re tlo bua ba ntse re bua le wena ntho ele ya di kitchening I think bo ma next week ke tlo uza hamba nini le yo motho mo bengibuza I think bo ma next week ke tlo founela and ska go founela jwalo o tlo tsama once re tlo lata re le street jana lona taba ne ke tla bua le o so lona nga re mele so go thotse I think o tlo ibona le video o tlo ishebela so ya ke a le bua my sis ani ke a le bua nna ke ile mona ke le lady puka to try o cancel family mara isa dumela ke na choice o ba ne nna msebetsi wa ka ko eso family fela tshole clarity o ithotso ga ba batlo change mara uhambi naye mina ngiyaphi naye mama angithe uyamhambisa hayi namhlanje phela ma uzozazolanda uyasho after 2 weeks uzongitholela umsebenzi nje after 2 weeks isikhathi eside kamleso hawu kusho bongangifuni ngempela nje mala yini aside phela uyeza umkhwenyana phela mayeza manje mayinkingi kuphi uyabona ekhaya kunala uzoyakhona kuphela ngespeed ukuthi labo ayibo kuphela enganini yakhe ushirisisa ukuthi le ngane yakhe nayimela iwondla ngithi so manje ma wena ukhalisa ukuthi nje sizodla no plate what about i-maintenance mase khokhi maintenance uzothini uthini ke wena uzoyikhokhi maintenance manje ma wena ukhalisa iplate ke yazomphakela yona ma thila yameno uzoyikhokhi maintenance so siswami ke ngiyacela ube strong kwamanje mara next week ayikho ukuthi ungabari siswami kusele nje 4 days ungabari akusamalanga amaningi nyana mangithi 4 days ungabari ngizokufonela so ke siswami ngiyabonga ngizelana ngiyahamba mina siswami yani ngicela ube sharp ngicela ube strong ngicela uthandaza uNkulunkulu usithanda sonke ene into khona into bayibiza ngekhama iyafika ene ifika lapho abantu bakhohlwe khona lapho kujabuliwe kumnandi ifike ukhumbula into lezo wazenza abantu snacks yeah my sis ukhoshothe motho wena nje ubu advise abanye wena unayo umyeni or boyfriend kodwa ma umncane kangaka ayakubuza umncane kangaka okay umuntu omdala unamagama angaka umuntu omdala unayo yabona mina ithi ungitshele ngabi ke umuntu omdala yabona mina njengoba ngicela uthule my sis wabona sika haki bua mantswa so ke tswa le lapeng le na le respect too much na motho mo lokidusitse ke batswadi ba thapelo batswadi ba tseba ngora hantlantle ngwana ba mohodisa jwa mama o mpona ke bua so I know ke yang mara ke thusitse batho ba ngata ba baholo motho mo nna bophelong baka a ke philiswe ke moyeni a ke phele ka o survive motho mo lo ke philiswa ke ntate mdimo lo tsamaisa na le tsela ntate mdimo that's why umpona ngiyang kangaka mara ngikhuluma izinto ezingaka mina umuntu omdala ngikhuliswe ngomthandazo ngakhuliswa ukuthi uNkulunkulu bathi into oqala emhlabeni ukusaba uNkulunkulu so that's why ungibona mina umuntu omdala ngimncane kangaka mara ngikhona ukufika kwabantu abadala kimi kangaka ngizokhona ukukhuza ngithi umuntu omdala saba uNkulunkulu ya understand umuntu omdala so ngiyabonga ezomuyeni ezama boyfriend ezandezo zimuthomulo retla zikhuluma hase kikenze ukhona nje bese iwano yaziyo yabuza msukuphe Psalm 23 muthomulo Psalm ya Psalm 23 no muthomulo ering Jehova ke modisa waka ngeke ka hloka letho ene umphumutsa mahulu ngamatala ke a leboa muthomulo a ke sa batla go bua mo ke sa ba batho ba baholo muthomulo mpotsa di questions too much ene ke a tsamaya lento ifakelana ke yini
efeng motho mo lento eyifakela emzimbeni ebusweni bakho ebusweni bami uNkulunkulu uyazivuma angazi umuntu omdala yazi angazi inkosi yami ngoba mina ngiphila isimhlaba angazi okuningi nami ngiyang ama mistake ngiyawenza ngoba ngumuntu wasemhlabeni and njengoba ngwagcobise kanje ngiyabagcobisa ngoba nami I'm not perfect but mangibona ukuthi into ekanje iwrong ngiyenza umsebenzi wami that's why nami ngizela ukuzocela lana umuntu omdala ifoundation lana nje ama eyeshadow ngathi ithini isigcobe ngoba ngisemsebenzini Kepha mntanami namazinyo pho udla kanjani udla kanjani ufake nama yini lezinto zeni ama gems wahlali la ukudla never umuntu omdala afana mutho mulu wena kitlile kito cancel usomphuza ka di makeup za ka di ngibona namazinyo ngisakubona ukuthi yini ukudla okusaleze ifakelwe ukudla okusale emazinyeni namakhala ngaza amafinyilo yini lengaye emakhaleni hayi bathungu ukhansela mara kanjani umntwana lo wami omunye umuntu omdala kusamafinyela iPSC bathu abawuli mutho ngaze laphi mina bathu babawulu kilisali la PSC mutho kusho ukuthi uyamthatha yomfaka zona lezimbi lezomfaka oyifake kuwo uyoba njani ke uyafaka mntana mawufakanga lutho uright wena intandokazi yakho vele manje alright intandokazi yakho bathu babawulu I'm so sorry ukuthi akomsebenzini mama mina ngizelana ukuzokunceda nanoma wathi lezi zinto amafinyelo yini iPSC mama le icici kilicici la konke understand umuntu omdala ukhulile and I was understand lezi zinto umuntu omdala kunankinga leli icici umuntu omdala ya uyabona inose ring bayibiza kanjalo umuntu omdala uyabona inensimbi ya uyabona kuphi mothomo kikile to cancel na so botsa too much but I love you it's fine but baba ule kitsa mama mputizo nose ring asimafinyelo kaseki but baba ule sontreza rang no kyamsiya my sis wami ngizobuya like next week and njengoba mangibuya next week kanjalo ishakusoka kitsa so but baba ule kopala ntshwareni ngizobuya next week silungi season but baba ule kopala my sis ngicela utshela baba ukuthi ngicela utshela baba ukuthi taba tsa di maintenance lisa ngante muthomo mama ngisazofundisa okuningi akunankinga ufundisa umntwana akunankinga umuntu omdala batho baba ula disikampona kitsa so ke fitlile ko mame ngomong today amputsa di question tse dingata ba sa batho baba ula sa understand it mara batho baba ula ona bothata today ntse ke tloetsang je ke tlile mona ke tlo thusa batho ba kisoka kitsa so batho baba ula like you okay batho ba bontse tsana no gore ke tlo gutla next week ke tlo thusa my sis ka mosebetsi a ke re le bone gore kana go engwe di family ke ga di thusane di family a di seng so batho ba bontse tsana no go watsa keng tshwantse le tsebe fela watsa ba keng ke batla le tsebiso re di family kana go re iketsetsa ka montle mme o hana lerato and ento entse isang gore o focus gore ke kentse di nose ring o focus gore ke kentse di nthomo menong o focus gore ke kentse eng but ha focus gore ibe mtswadi o shapo ha focus gore ibe motswadi baneng ha focus gore abe le nnete o focus go baneng ba batho ba bang ha tshwantse be focused ko le lapeng la hae I'm still trying gore ke mo bontshe go tseba keng tate mdimo mama le fatshe le so but ha batla ntho tseo o batla go focus tsa go nthong tse snang molato le yena but ha ona bothata motho molo ntho ke yetsang gore ke thusa batho ene ke tila batho so if ke kopana le ntho tse so ke kopana le tsona but ntho ke ratang gore o se ke tlo mbatlela mosebetsi ke a le rata kaofela and I'll see you in the next episode yes baby mo hae ke kopa le go tisang batswadi go na le bo di nose ring go na le ntho tse bo di jam go na le masali go na le ntho tse ngata so that ba leno le lona ha se re fitla ka ntho tse so batho ba go le ba se ka nne ba botsa ntho tse ngata ke a le rata kaofela yes baby